nina bengqongqo yemikhonto eyayibangililo eyayibanga inyembezi. Ngiyanibingelela bakwethu, nginibingelela ngegama lomfelo wami uJesu Kristu. Ngithanda kusaphileka bakwethu, nanka amabutho bakwethu. Amabutho awe ingonyama ezimbili, ingonyama ngakhona kanye nengonyama mshaya. Ingonyama ngakhona amabutho eyawabutha umbelebele wabuye waziwe ukuthi amahombe. Amahombe-ke azala-ke indaba kahombe. Ngicela singawaphambanisi nendaba kahombe. Indaba kahombe yabuthwa yisilo impande ngo-1867. Amahombe-ke abuthwa ngo-1816 ebuthwa-ke isilo-ke usenza ngakhona ayezalwe-ke ngo-1775 kuya ku-1785. athi meseganwa aganwa ibutho okwabekwela kwamthetho elaphe laziwa ukuthi intshuku kamadango beqhawe. Bese kuba intontela yabuthwa umjokwana naye yabuthwa into esisenza ngakhona yayibuye yaziwe-ke ngokuthi ujuba ingqwala noma udiba inhlanga. Yayizalwe ngo-1785 intontela. Ngicabanga ukuthi iningi lethu siyayazi ngoba kwakukhona kuyo undlela kaSompisi undunankulu wesilodingana. Nayo-ke yabuthwa ngo-1816. Yayikade izalwe ngo-1785 kuya ku-1790. Yathi mayisiganwa yaganwa-ke usiba. Usiba-ke lukaMtshekwana noma beqhawe lenkosi. Bese kuba khona iy'mpohlo nazo zabuthwa umjokwane kandaba. Iy'mpohlo-ke izona-ke ezayiqapha-ke umuzi wasesiklebheni beqhawe. Zayibuye zaziwe futhi ukuthi ziyisiklebhe iy'mpohlo. Zayizalwe ngo-1790 kuya ku-1795. Zabuthwa ngo-1816 nazo. Zathi mayiseyiganwa zaganwa umcekeceke ibutho lakhe umjokwana, ibutho lesifazane. Umcekeceke wawukade uzalwe ngo-1793. Usiba lukaMtshekwana lwaluzalwe ngo-1788. Kanti-ke intshuku kamadango iningi labo babezalwe ngo-1790. Mina beqhawe mina benkosi ngethemba kuzwakele. Bese kuba khona umgamula, ibutho umgamula olwalubuye lwazi ukuthi lukudlambeli. Hhayi udlambeli lwesiludingane kodwa ngikhuluma ngodlambeli lukamjokwana. Lwaluzalwe-ke ngo-1790. Nalo-ke lwabuthwa ngo-1816. Nalo-ke futhi lwaganwa umcekeceke ibutho lesifazane lomjokwana mina beqhawe. Asingeneke emabuthweni-ke elembe. Ilembe leqhamuka emalembe ngokukhalile Nkosi uShaka. Inkosi uShaka-ke yaqala-ke ngoFasimba. Fasimba-ke okwakukhona kulo-ke umdlaka wakwalanga iqhawe bakwethu. UFasimba-ke ibutho uFasimba lalizalwe-ke ngo-1795 kuya ku-1798. Labuthwa ngo-1818 libuthwa yisona isilo uShaka mina beqhawe. Lithi maseliganwa laganwa umvuthwamini. Iy'ntokazi zomvuthwamini zayizalwe ngo-1796 mina beqhawe. Bese kuba khona-ke ngizama ukuwakhumbula bakwethu. Ngizama ukuwakhumbula. Bese kuba khona-ke uKhangela. Ukhangela uMgumane. Wawubuye wazi ukuthi uMgumane noma uMgumane wawuzalwe ngo-1798 kuya ku-1799. Wabuthwa ngo-1819 uKhangela amankengane nina beqhawe. Bese kuba-ke uNdabankulu. Bese kuba-ke uFojisa. Bese kuba-ke Imfolozi noDibabane. Lawo mabutho-ke lawo azalwa-ke ngeminyaka yawo azalwa ngawo yayifana nakubeka kanjalo. Ayezalwe ngo-1801 kuya ku-1807. Abuthwa-ke kusukela-ke ngo-1822 kuya ku-1827 iningi lawo. Amanye-ke abuthwa ngo-1821 iningi lawo nje abuthwa ngo-1821. Babuthwa nje ngo-1821 kusuka ngo-1821 kuya ku-1827. Kushuthi kwaba uFojisa, uNdabankulu, Imfolozi, uDibabane. Iningi lawo nje abuthwa-ke ngo-1821 kuya-ke ku-1827 mina beqhawe. Lawo mabutho-ke lawo-ke kwakuthi-ke uma-ke sekukhona phakathi kwawo mhlawumbe asekuthe kuqina uKhakhayi
lawo mabutho-ke asethe ukuqina ukhakhayi abeke esekhushulelwa-ke ey'mpohlweni. Iy'mpohlo-ke zathi mase yikanwa-ke zayikanwa kakhulu umvutho wami mina beqhawe mina bembuka uFojisa, uFasimba, uGiba abanye, uNdabankulu babekhushulelwa nje ey'mpohlweni. Bese kuthi-ke la amanye la angazi noma sengiwashilo yini, kwakukhona-ke uNomndayana-ke wawuzalwe-ke ngo-1801 kuya ku-1807. Nawo-ke wabuthwa kusuka-ke ngo-1821 kuya ku-1827 mina beqhawe mina bembuke. uNomndayana lo wafakwa wawukhushulelwa embelebeleni, wawuya embelebeleni nabeqhawe uNomndayana. Bese kuba-ke amaphela-ke iningi lawo ayezalwe-ke ngo-1807. Amaphela-ke hhayi awenkosi uZwide kodwa ngisho amaphela akwaZulu abuthwa yiSelushaka abuthwa ngo-1821 kuya ku-1827 amaphela. Bese kuba amakhwenkwe-ke nawo-ke ayezalwe ngo-1807 abuthwa ngo-1821 kuya ku-1827 ayekhushulelwa lawo ayeseqine ukhakhayi ayekhushulelwa-ke embelebeleni nina bakwethu. Bese kuba-ke khona-ke isiphezi ake vele ngiwasho wonke. Kwakukhona isiphezi, uMbonambi, uNteke, uDlangezo uDlangezo ayekade ezalwa ngo-1801 kuya ku-1807 ukuzalwa kwawo, unyaka azalwa ngawo lowo. Abuthwa-ke ngo-1821 kuya ku-1827 nawo. Wona-ke ayekhushulelwa-ke kuKhangela Mankenana. Cha, ngicabanga ukuthi sengiqedile-ke manje bakwethu. Ngicabanga ukuthi sengiqedile, ngizobe ngichaze ngamanye kamabutho-ke ngokuzayo, aweSiludingane, aweSilumpande kanye naweSilucetshwayo. Nina beqhawe ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga nina bengabade, nina bezulu eliphezulu, nina bakaSinakana kaSencwadi ukudlala uMalimade kwabamhlophe abelungu, nina bembuka, nina benkosi. Inkwazi kaNdaba sidile yonyoni nemaphiwa amhlophe kwaZulu, ningayithinti leyo nyoni sithi iyekeni leyo nyoni ezulu. Sithi inkwazi kaBhusha wathi uzamazamulwa andluluduma. Inkwazi kaNdaba sithi yileyo nyoni nemaphiwa amhlophe kwaZulu, ningayithinti leyo nyoni.